Madame la Présidente de la Cour suprême du Rwanda, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Madame la ministre déléguée de la France, présidente de la conférence ministérielle, chère Éléonore, Mesdames, Messieurs à la tête des institutions francophones de la Charte, Madame la déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Madame l'administratrice, chère Caroline, distingués invités et participants. Madame Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga rw'u Rwanda, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Cambodge, Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Mpuzamahanga w'u Rwanda, Madame Minisitiri wungirije w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa unayoboye inama y'abaminisitiri, Banyakubahwa abayobozi b'inzego zitandukanye za Francophonie, Madame uhagarariye inteko ishinga amategeko ya Francophonie, Madame umunyamabanga mukuru wungirije Caroline, batumirwa banyacyubahiro mwese muri hano. Bahaye ikaze mu nama ya 28 y'abaminisitiri ba Francophonie. Uyu munsi nishimiye cyane kandi nejejwe bikomeye no kubona ukuntu mwitabiriye muri benshi. Ndabashimira kuba mwaje kudushyigikira kuko turi hano turi ibihugu na za guverinoma 35 byahisemo guhura natwe hano i Kigali, kandi ndanezerewe kubakira mu gihugu cyanjye, mu mujyi wanjye wa Kigali, aho muhawe ikaze kandi muzahora mwishimiwe. Navukiye hafi hano i Kigali, ahari kubakwa ibitaro by'ubu. Ntabwo ngomba gutangaza umwaka, ni ukuvuga ko ndi umukobwa w'iki gihugu, kandi biranshimishe cyane ko ku nshuro ya mbere mu myaka 55 Francophonie maze u Rwanda rwabaye mu bashingaga uyu muryango rwakiriye inama ikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ibi bigaragaza ubwitange n'ubushake bw'u Rwanda mu guteza imbere Francophonie. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'u Rwanda kukwakira inama neza. Ndabashimira n'imikoranire myiza cyane tumaze igihe dukorana n'amakipe ya OEF mu gutegura ibi byose. Nyakubahwa Minisitiri, ndabashimiye cyane banyacyubahiro mwese, uhereye igihe twahuriye i Paris mu nama ya CMF iheruka, nk'uko Minisitiri yabigarutseho kare, kuwa 3 Ukwakira 2024 umuryango wacu wakomeje gutera imbere no gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo ukomeze kugira akamaro mu bihe bikomeye ndetse n'impinduka umunsi ku munsi, kubera isi turimo ikomeza kugenda ihindagurika. Uyu munsi abantu benshi banenga cyane systeme y'ubufatanye mpuzamahanga irimo n'uyu muryango wa Francophonie, bavuga ko itarimo kugira uruhare rugaragara mu gukemura ibibazo by'amakimbirane akomeye ku isi, ko itegereza cyane kandi ikabura gukorera hafi aho ibibazo biri, ndetse ko itanafasha mu kugarura amahoro mu rwego mpuzamahanga. Ubu buryo bw'ubufatanye mpuzamahanga bumaze gucika intege, bukaba buri gusimburwa n'imiterere mishya y'isi itaramenyekana neza cyangwa ngo isobanuke. Niyo mpamvu mwese banyakubahwa ba minisitiri, ejo mu gitondo muzajyana inama y'ibanga muganire ku ngingo igira iti: ni izihe ntego nshya za Francophonie mu ishusho nshya y'isi iri kubakwa? Kandi nzaba mbatega amatwi n'ubushishozi. Inama ya CMF ibaye mu gihe kirimo umwuka mubi wa politike mu bihugu byacu bya Francophonie ndetse no mu yandi mahanga. Amatora akemangwa kandi agatuma habaho urugomo, imyigaragambyo ikaze, abaturage batishimira ubuzima bwabo, ibibazo n'amakimbirane ya politiki hirya no hino. Reka tuvugishe ukuri, umusanzu wa Francophonie mu gukemura ibibazo uracyari muke, kuko turi umuryango mpuzamahanga wubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bigize uyu muryango.
nubwo hari ibyo tutashoboye, nanone nzi neza ibyo tugomba kuba twaganiraho cyangwa twakora ubushobozi bwacu. Kandi nubwo isi iri mu kavuyo, Francophonie ibikesha ubwinshi bw'ibihugu biyigize. Ubushobozi bwo guhinduka imikorere igereranyije n'ibihe bishya, hamwe n'imyitwarire y'ubwuzuzanye, kumva no gushyigikirana, yabashije gutanga ibyavuye mu bikorwa bifatika kandi byiza. Uyu munsi ibipimo byinshi by'imikorere yacu biri ku rwego rwiza, ahari kubera ubushobozi bw'umuryango bwo guhinduka vuba, ndetse no kubw'inama n'ubufasha butangwa n'ibihugu bitandukanye na guverinoma zanyu. Reka mbagezeho ingero nke z'ibyo twashoboye gukora mu gihe gishize. Icyo natangira mvuga ni akazi dukora ko gufasha mu gutegura amatora mu bihugu bidusaba ubufasha. Uhereye igihe twahuriye i Paris, twagiye mu bikorwa byo kugenzura no gukurikirana amatora mu bihugu bitandukanye birimo Comore, Gabon, Guinée, Maldives, Seychelles, Cameroon ndetse na Cote d'Ivoire vuba. Twakoze kandi ubukangurambaga bukomeye bwo kurwanya ikwirakwizwa ry'ibihuha n'amakuru atariyo, cyane cyane muri Liban, muri Maldives no muri Repubulika ya Centrafrique. Ku rwego mpuzamahanga, Francophonie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira no gushyira imbere abapiganwa b'Abanyafurika bahagarariye ururimi n'umuco w'igifaransa mu nzego zo ku rwego rwo hejuru mu muryango mpuzamahanga. Twagize uruhare mu gushyigikira abakandida bo mu muryango wa Afurika, Union Africaine, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD, UNESCO vuba. Bityo abavuga igifaransa bafite ubushobozi bakomeje kugirwa abayobozi b'imiryango ikomeye mu rwego mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ururimi rw'igifaransa, turakomeza gukurikirana no kurinda ururimi binyuze mu kigo cy'ubushakashatsi ku rurimi rw'igifaransa cyo muri Quebec gifite ubunararibonye bukomeye. Kandi hari ikindi gikorwa cy'ingenzi, gufasha kwimura no korohereza abarimu b'igifaransa nk'uko minisitiri yabivuze mbere, gifashwa cyane na leta y'Ubufaransa, gifashije kuzamura ireme ry'amasomo y'igifaransa mu bihugu bitatu kandi vuba bishobora kuba bine. Ndishimye cyane kandi nishimiye kuvuga ko hano muri iyi sare hari intumwa y'abarimu 50 baturuka mu bihugu 15 bya Francophonie bari hano mu Rwanda mu mashuri yacu, baje kungurana ubumenyi n'abarimu b'Abanyarwanda. Hari n'abandi bagiye gukorera muri Ghana, Seychelles, kandi vuba aha bamwe bazajya muri Cambodia. Ku rwego rw'ubukungu, ndashaka no kugaruka ku bukungu bwa Francophonie, cyane cyane binyuze mu ngendo z'ubucuruzi n'ubufatanye dukora, aho iyavuba iherutse kubera mu gihugu cya Benin ikaba yaratanze umusaruro ufatika. Muri iyo nama hasinywe amasezerano menshi y'ishoramari, harimo nayo nishimira cyane agera kuri miliyoni 30 z'amayero yasinywe mu kwezi kwa Kamena gushize. Banyakubahwa abaminisitiri, mubonye ko hari impamvu zituma twishimira uko ibintu byagenze mu myaka ishize. None reka ngaruke ku ngingo nyamukuru y'iyi nama ya CMF. Hashize imyaka 30 habaye inama ya Beijing, umwanya w'abagore mu muryango wa Francophonie. Ese koko twarabyumvise neza ingufu n'uruhare rukomeye abagore bagomba kugira mu kubaka amahoro, ubufatanye n'imibanire myiza mu bihugu byacu? U Rwanda nk'uko nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga Madame abizi neza, n'urugero rubigaragaza, turabizi neza mu mibereho yacu. Ndagira ngo mbabwire ikintu mbona buri gihe. Iyo mvuga ku bwunganizi bw'abagore, ntangazwa n'ukuntu isi igifite amaso adahagije kuri iki kibazo. Ese rituzi neza atari amagambo gusa ko isi idashobora gutera imbere
tudahaye umwanya ukwiye kandi uboneye igice cy'abaturage b'isi aribo bagore? Kandi munyumve neza ko ari igice cyiza kurushaho. Ndabasaba banyakubahwa minisitiri, dushushanye isura nshya ya Francophonie itavangura, idatinya kuvuga ukuri, yemera kandi igaha agaciro ubushobozi bw'abagore mu gukumira no gukemura amakimbirane ndetse no mu kubaka ituze n'ubusabane mu ngo zacu no mu miryango. Ntimuzabyitiranye. Intsinzi y'abagore ni urugendo tugomba gukora twese hamwe. Abagore n'abagabo batwara inshingano bahabwa, ariko abagabo badashyigikiye ibi, intambwe tugenda dutera ntiyaba yuzuye kandi impinduka yifuzwa ntiyagira imbaraga. Intego y'inama y'abaminisitiri ni guhamya bundi bushya ko Francophonie ishyigikiye uburinganire bw'abagore n'abagabo no kongera ibikorwa bifatika tubishyiramo ubushobozi n'amafaranga ahagije. Nk'uko mubizi, Francophonie imaze imyaka myinshi ikora ibikorwa bifatika ishingiye ku ntego ebyiri: amashuri y'uburezi bw'abakobwa, kongera ubushobozi n'ubwigenge mu bukungu ku bagore. Kuri ibi, ikigega cya Francophonie gishyigikira abagore cyavuzwe mu gitondo gikwiriye gushyigikirwa kandi kigashorwamo imbaraga n'amikoro menshi kugira ngo abagenerwabikorwa biyongere, bagire ubushobozi bwisumbuye kandi barusheho kugira uruhare mu iterambere ry'imiryango yabo n'iry'umuryango mugari wa Francophonie. Ubutumwa bwa Kigali. Tuzemeza ku musozo w'inama, nizeye ko buzadufasha gushyiraho icyerekezo gishya gitekanye kandi gihamye ku ngingo ikomeye turaganiraho uyu munsi. Nifashishije iyi nama ya CMF, ndasaba mwe banyakubahwa abaminisitiri ko twafatanya na Francophonie gutangiza gahunda nshya ifatika kandi iboneka neza, igamije gutoza no gushyigikira abakobwa n'abagore kwinjira no gutera imbere mu ikoranabuhanga rigezweho, cyane cyane mu ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, intelligence artificielle. Ndizera ko ubuhamya bw'abagore mugiye kumva nyuma y'inyandiko cyangwa imbwirwaruhame yanjye urerekana ko iyi gahunda ifite agaciro gakomeye. Banyacyubahiro, bagore namwe bagabo, igihugu cyacu cy'u Rwanda cyakiriye iyi nama n'urugero rufatika mu rwego rw'uburinganire nk'uko byavuzwe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Amateka yacu yuzuyemo ububabare n'ibikomere, ariko agaragaza n'imbaraga zidasanzwe z'abagore mu kongera kubaka igihugu. Mu izina ry'umugore w'umunyarwandakazi, nshimira abagore b'u Rwanda ku ruhare rukomeye bagize mu kongera kubaka igihugu nyuma y'ibihe bikomeye twanyuzemo. Ubu ngubu ndashaka gutanga imibare mike yerekana uko ibintu bihagaze. Abagore b'abanyarwandakazi bari ku isonga ku rwego rw'isi mu ihagararirwa mu nteko ishinga amategeko, kuko bujuje 63% by'intebe mu nteko. U Rwanda rufite hafi 100% by'akarengane kavuyeho mu nzego z'ubuyobozi n'imibereho myiza. Ni igihugu cya kabiri ku isi ku gipimo cy'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Imwe mu mpinduka zikomeye cyane, 5 mu mabanki 7 akomeye mu Rwanda ayoborwa n'abagore bakiri bato kurusha njyewe. No mu bindi bihugu bya Francophonie hari intambwe nini. Urugero, mu bihugu bya Asia Pacifique bigize Francophonie, uburezi bw'abakobwa buri ku rwego rwo hejuru cyane. Muri Vietnam, 98% by'abakobwa barangiza amashuri abanza, kandi 87% barangiza yisumbuye. Banyacyubahiro b'abaminisitiri, mu gusoza, nubwo ibi bihugu bitandukanye bifite amateka n'ibihe bitandukanye, ubusobanuro ni bumwe kandi burasobanutse. Umugore ni ingenzi kandi nta tegeko ryubakwa nawe ntawe agaciro abagore. Nta terambere ryuzuye, no kuvuga ngo nta tegeko ryakubakwa nta muntu uhaye agaciro abagore. Nta terambere ryuzuye dushobora kugeraho tudahaye abagore umwanya ukwiye.
niyo mpamvu nshimira u Rwanda ndetse nawe nyakubahwa minisitiri kuba mwarahisemo iyi ngingo y'ingenzi tukayiganiraho uyu munsi. Mbifurije inama y'abaminisitiri itera imbere kandi ifite umusaruro. Murakoze cyane kubw'igihe cyanyu no kuntega amatwi.